Fífriú dú tamilhain faoi sean den na físein ar an fáthir scríú má agna an áit ag a. Tám sin freagar gairid a thug má béle gola. Ach seo míniu beg breise, níl se cásta. Teigin muid go léir go míon aon beg breise agin nar a heag réamháclaí airide agus a le cheala le cuidiú le fuamniu. Lena, óna, faoine. Níl annach go dogan áitina airide a go galú na fuarmathe seo tiilú bag eile chun réalteachta. Thug sé críostí donna dhearafar. Chuir sí lá go dína bhéal lena chur na host. Hew na poisttí ar cuairt agna naoine muinseartha, gach saran. Agus an féistige tarhearige chur na scadanna hirna drim.